Clarisse reka tujye kuri mugenzi wawe w'umutegarugori witegura kwibaruka. oya no umuyobozi w'ikipe ya Palmeiras, president wa Palmeiras. Kiriya gisubizo yatanze numiwe. Ati hano yavuze ku muntu utavugwaho. Yavuze bamubwiye ati se ko ari amakuru avugwa yuko mwitegura kwakira Neymar muri sama. Atasi mwirwariro. Yavuze ati this club is not a medical department. Hasi mwirwariro. Yavuze atasi mu bitaro bifasha imbabare n'abaremerewe n'abagiye kwiga. Kwa abantu baraka. None ukabivuga ku izina nka Neymar. Kwa abantu barakaye ariko nukuri. Banza umvese. Ati twebwe dukeneye umuntu uza immediately ushobora no gukina mu gitondo. Umutoza yifuza akamubona. Ntabwo iyi kipe yakira abantu batari ku rwego rwo gukina umupira, bari unfit bwo mu gukina. Amuboneranye vraiment. Foto ya Leila nayiguhaye kubita Benja Murebe. Yavuze ati gasopo Palmeiras ni ikipe itari yo kwirwarira. Abanyabrezil bumiwe, federation baravuga ati biraza kuvuga akoza amateka ura mubyeyi. Ati akoza amateka biraza kugenda gute? Ubwo Neymar ntacyarabivugaho. Biravugwa ko bishobora kuza guteza umwuka mubi ndetse abanyabrezil bakaba basaba uyu mugore kwegura. Reka nkubwire Beni yanavuze ngo ngiye sinshakwe nuvuga ngo bivuze iki karaka akantu yakomojeho niyo umutozi yakwifuza Neymar ati ngiye sinakwemera umukinnyi utari tari kuza ngajye mu kibuga atanga umusaruro akina. Nahoze ndeba muri championnat yabo muri Brazil amakipe 20, ikipe ya Palmeiras iri ku mwanya wa kabiri, ikipe ikomeye n'amanota 68 inyuma ya Botafogo ifite amanota 68 bari kuri juna ya 33. Urumva ekipe muri kuruse y'igikombe cya championnat. Nyuma y'amakuru avuga ko yagitwaye Botafogo ntiyagitwayira. Oya kandi bari gukina ubu ngubu ari amakipe 20 bakina juna 38. Barutanwa amanota 4. Aracyarimo match Flamengo ahubwo yatwaye icy'igihugu. Aracyarimo match nyinshi. Aracyarimo match nyinshi bari kuri juna 33. Nyuma yuko bivuzwe ko Neymar yumvikanye n'ikipe ya Al Hilal kugira ngo basese amasezerano mu kwezi kwa mbere, Neymar akaba yagaruka mu rugo ase ubundi yajya muri Santos. Nayo biracyavugwa ariko Santos iri mu cya kabiri. Ewe Neymar arakira songwa se. Tumba ibintu byivanze. None ariko reka ubundi kambabaza. Ubundi nihe mwabonye ikipe yakifuza gutunga umukinnyi w'imvune nyine wavunitse. Ariko ntiyari kukavuga. Nihe muyizi. Yagomba gushiraho RSPB. Leila sinzi. Erego ni warutayizamu wa mbere wa Brazil uyoboye abandi ba Romario. Ariko urivugira kubuhe butaka. Tayizamu mu bitaro. Rega niyo mpamvu nawe Leila bisa nkaho ikibuga cyamwicurikiyeho. Oya ahubwo avuga ngo hari abantu muri societe yose. Hari abantu batavugwa. Nyine ibyo tukubwira ni gute Leila atabizi. Ndabyemera. Yibaze ko muri federation yamusabye kwegura. Hari abantu batavugwaho. Ariko nanone umudamu ari mukuri. No Ben, hari ikintu bita hari amagambo a disrespecting umuntu. Wumvishe umutoza. None ubwabyo guhera uvuga ngo hasi mwirwarira. Ariko kandi ararwaye Neymar. Wumvishe umutoza wa Brazil ejo bundi amuvugaho Neymar. Barambwiye ati se ko Neymar yakize aragaruka muri uramuhamagara muri national team. Yaravuze ati naganiriye na Neymar. Arabizi ko muri iyi equipe afite umwanya igihe ari fit. Ati yambwiye ko ataraba 100% ko guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Atariko numwe mu bakinyi bafite umwanya muri iyi kipe igihe ari muzima. Ari nabyo ngiye kugeza kuri ubu ngubu nahora Frank Spitler Trosten utoza Amavubi. Nta mutoza wifatangwa mewi muyagarutseho uri declara nuko yaco tuje. Yaravuze ngo sabu ntazagikandagira amakiro. Ni gutuvuga ngo nje nyifiti ikipe Muhaji ntazayikandagira. Mwabonye emoji za kakana ka sabu nyuma ya match ya Libya tumeze gute? Yarazi ko bari bamwirukane.
yashyizeho utuntu tumeze gute se? ubwo ubwabyo ntushobora no gutekereza ngo ejo buno uzatoza abarundi basoma ikinyarwanda bumva amaradiyo y'u Rwanda abakinnyi. Arega ikibazo cy'umupira rero nicyo, umupira ni uko uteye, umupira ntukunda ukuri. Iyo uratse kuvuga ukuri umupira urabizira. Nanjye nk'ubu hari ukuri nazize ku muntu umwe kandi nakoza narize ndarambura ndavuga ni cyakora ko agiye muri ikipe igira pressure akeneye igihe kugiye kumuvuga mbona mwene nindera umupira ntukunda ukuri. Mbona mwene datanyereje akana Neymar ikintu cyonyine mfana Neymar ni none se Benjamin yavuze ngo oya ntabyo navuze. Ntabyo navuze yavuze ngo Hasani ntabyo navuze ngo kuki atsindwa 90 nkavuga ni abagiye kwihagarika se ko bagikubita. Ntabwo nari nakoze uwo munsi. Coach Hasani yanyereje umuvandimwe direct. Coach Hasani yanyereje umubyeyi uvuga ati hano mwisi kaduprenge ati hano mwisi umuntu useka n'utagira ubwenge. Mutoza tuzere kameze neza mu Budage. Urumva Neymar ikintu cyonyine apfa n'abantu nuko Neymar atigeze aha agaciro talaye. Neymar ngo nacyagiye afite arwaye avunitse yiyiteho ahora buri gihe uko agiye gukira Neymar ukumva ngo byagenze uku yagiye hari bari mwibara. Ibyo bintu rero nibyo bituma abantu nabo icyo cyubahiro mushaka kumusabira ngo kimuryama muri Brazil ngo nuko ari top scorer gusa. Hari abarenze kuba top scorer muri Brazil, hari amazina menshi muri Brazil yubashywe. Ibyo rero byo kumwa ngo umuntu yakira umukinyi nose mugana afite ibitaro nyine ariko nutangaza equipe iri gushaka umukinyi ishaka umukinyi uza kuyifasha ukinyi. Wewe uri umuyobozi w'ikipe bakubwira ngo tugiye kuzanira umukinyi wavunitse ubizi ko yavunitse wamwakira. Ariko nutangaza nk'ibi reka ngo bazi ikibazo be. Uribuka case yabaye kuri Ronaldinho? Ni nyinshi zagiye zimubaho. Okay, turebe iheruka recent story yo gufungwa. Bavuga ko nta binyamakuru byahari babyigize bikora ataka by'ubwabyo no kwemera avuga ngo reka tubitangaze ko legend wacu umuntu wacu rego ndabubwira yuko hari umugani baca yuko ahatameze neza haba ari ahanyiri uwo muntu. Rero uyu mama Reira ibintu yakoze hari uburyo bwinshi agombye kuba akomeka kuri no transfer. Akwiriye kuba yobora federation ya Brazil ndabona yafata ibyemezo byinshi yakwirukana benshi muri Brazil. Rivaldo we yavuze ngo babimwajije kuri aya magambo. Rivaldo yavuze ati sinjya ngerageza kutubaha umuntu iyo ari mu bihe bye, sinjya ngerageza kudaha agaciro umuntu uwo ari we wese, agaciro umuntu mu bihe bye bya nyabyo. Ati rero dukwiye kubaha buri wese n'ibyo yakoreye iki gihugu. Kisi yabahaye yabaye Copa America, yabaye Copa America bareri hejuru muri rega yabahaye ikintu batigeze bari Rivaldo batatwaye. Not enough. Yabahaye umudari wa Jeux Olympiques ba Ronaldo babuze na bagifano abandi bose barawubuze. Kidi Brazil di coupe du monde. No me ikibazo Ben afite n'isi yose ifite ne expectations bari bafite kuri Neymar utazitanze zose kandi yaragize mu ruhare. Ariko aho agejeje abandi bazaze bakomereza. Ntabwo jewe numva umuyobozi w'ikipe wafata umukinnyi urwaye akajya kumutunga muri murya umwanya murya imiki byose abizi ko afite ikibazo. Twemeranyije yuko ntumushyire muri club. Ariko mwabanje mukarenganya Hilal igiye gusesa amasezerano. Oya kuki mwumva saa itajya mujya kumutsindira muri Botafogo. Ariko nanone Benjamin muri Palmeiras Benjamin reka tubyemere ko uwo Neymar afite ibyo bibazo by'imvune, ari umukinnyi uvunika cyane. Ariko buryo ugiye kuvuga ku mukinnyi utari wa equipe yawe ntabwo usa nk'uwerekana ko niyo kipe arimo nta gaciro. Ahangaha yakubise mu kintu n'ukuri Neymar nibyo ni umukinnyi w'imvune, ariko ntekereza ko nawe ubwe sintekereza ko yifuza kuba mu mvune. Ariko iyo ugiye kuvuga ati iyi kipe ntago ari ibitaro, ariko ni ukuri urumva kuri si ibitaro. Urumva none se ubwo ugiye gushaka kariyeri ya Neymar wayishakira mu bitaro. Hari ibyo Neymar yakoze, hari za Champions League yajeje Barcelona. Ahubwo nge negereje ko atangaza. Ariko Neymar mu muheruka ryari ko numva nta namwibuka. Mu muheruka ryari Jean Lucien yari yagarutse akavuga. Oya ndavuga nyine Neymar mu muheruka mu mwaka.
reka ni muri Paris Saint-Germain yagiyemo ataravunitse Ntabwo yagiye muri Saudi Arabia ataravunitse yagiye Saudi Arabia yaravunitse Neymar ariko ari kujya mu mwaka wa gatatu wa gatatu adakina umwaka wa gatatu nta mazi ibiri yari yaze ese ubundi zo za Palmeiras ese ntiyagiye yaravunitse yatera niyo aba yavunitse niba afite imbago oya iyi shampiyona ya Brazil urayizi Clarisse ndabizi ni igikweto ariko ni igikweto ni shampiyona ikomeye ni shampiyona y'amatara aguruka hari ibintu bimeze nabi hariya ni abantu baba bakina umupira ikintu gihari ni uko ntabwo nari nzi ko Santos yamanutse mu by'ukuri Santos yamanutse umwaka ushize ntabwo nari mbizi ko yamanutse muri diviziyo ya kabiri ndeba hano ntabwo nari mbizi ko yamanutse rwose jewe ndi umwe mu bantu bababazwa no kuba Neymar adakina umupira kuko genda umuntu ukunda agapira kanyura hasi nyorosha kamanyoka twadukoryo twa Neymar niyo mpamvu umuntu akunze umuzamu wa motari ejo jewe umuzamu wa motari arawufata agacura gatebe imbere hari ukavuga uti uyu ni umupira football yandirimo ibintu entertaining football Neymar ni umwe mu bantu bashoga koza amaso y'abari mu mupira Neymar yakoze icenga bashyira ikarita y'umuhondo urumva cyane nk'umuntu babazwa no kubona ntabona tara ya Neymar rwose mu kibuga Neymar umukinnyi wuzuye uri bukwereka ibintu byose football ushaka kureba hari abantu bakoraho bagatanga bakagira ko Neymar yafataga umupira akawukina Neymar yakinaga umupira cyane umuntu bababara kuba Neymar adakina umupira ariko ntabwo nashyigikiye uburyo Neymar atitayeho ni kimwe no mu bintu bijya bikunda kuvuga ngo abakinnyi ngo abakinnyi bazi umupira benshi ngo bakunda kuba aba bad boy ngo indiscipline ko bafite tara ya tara yabo kavukire yandi umuntu yavukanye umupira buriya ushobora kuwukina mu buryo butatu ushobora kuwukina muri tara yawe niyo mpano yego ushobora kuwukina mu kuba kwagiye mu ishuri ukawiga bari kubyumva ushobora no kuwukina bari kugusunikiramo ubwo se umuwod haka umushyize wa muntu nyine urugero dufate nka abo ni babandi nyine bajya mu ishuri ushaka ufata nka iganze buriya yego ukamufata ukamujyana mu ishuri ry'umupira bakamuforomamo umukinnyi bakamuremera umwanya bakamwereka amatekinike akawukina ariko ushobora no gusanga iganze buriya ashobora kuzakura afite impano yo gukina umupira urabona afite impano yo gukina umupira wowe ushaka ko ajya mu bindi bya bindi akabikwepa akabivamo akajya gukina umupira ugasanga none yanawukina kekisera akaba ari umuntu nyine ubona ko ibintu akina ari ibintu azi bene abo bakinnyi bikunda kuvuga ko ngo bakinnyi ntibumva ntibabikunda ngo ni abakinnyi ngo bagira ngo batanakoresha effort kugira ngo bahora nyine bizereye mu mpano yabo bavuga ngo impano yanjye buri gihe uko nyifite uko imeze izahoraho cyane ni amakosa ni babandi ngo nitoje nawe ukina of course abo bantu ntabwo bamenya kubungabunga iyo zahabu yabo none se Francesca Di yarabivuga atoza Barcelona hakaba none n'abandi bakiriya bavuga ati jewe nagiye mu academy niga umupira sibyo maze kwiga umupira ndawumenya umupira banyigishije buri kantu kose uko umukinnyi arya uko umukinnyi yiyita uko umukinnyi aryama uko umukinnyi yima societe uko umukinnyi mbese kugira ngo ugire kariyeri imeze gute irambuye Neymar rero ni babantu ni umuntu wigiye umupira ku mucanga taraye imuzana i Burayi imuzana muri FC Barcelona yisanga ari muri equipe ya mbere ku isi mu mupira arakora ibikorwa bye birakunda uko yari ameze ari muri Barcelona ava muri Barcelona ajya muri Paris Saint-Germain iri muri transfer zabayeho zihenze transfer eshatu amaze gukora zose zirahenze uribuka ko ava muri Brazil bavuga ko muri Barcelona habayemo maguye bavuga ko ari 160 ava muri Barcelona ajya muri Paris Saint-Germain nibwo bwa mbere twari tubonye umukinnyi uhenze umuntu umuhenze uguzwe n'ikipe n'uyu munsi kuva yavuye muri Paris Saint-Germain yaravunitse ariko kugurwa akayaba ajya muri France League ariko ibyo bintu bishobora kuba byaramushutse ko nyine ari umuntu uzi umupira akizerera muri taraye Neymar niba urwaye niba wavunitse hari uko ugomba gukurikirana etape kuri etape amabwiriza ya muganga ntabwo ucomoka mu rugo ngo ujye muri Amerika muri Formula 1 nuva muri Formula 1 wikubita i Miami ujye guceza nucezereza ku kayi kaguru ko kavunitse usanga imyaka 3 irashize Neymar udakina umupira isi yose yari gutegerejeho narababa buri yagiye niyo mpamvu nanga umuntu ukorera ikosa Pedri jewe abakinnyi ni boza amaso baza umupira ubona afata baro ugahita buri ise arayifite yayitanze ayihagazeho yayirekuye ubundi yayishyize hehe nka kuri Pedri afata umupira se Pedri awushyize ukajya kubona umuntu aje arahubutse hubu arakubise barandabanga mbamo uri kubisha umupira kuri abantu amakosa nk'abo ngabo uvuna abantu nk'abo ngabo hako nujya kure basanga Neymar inshuro nyinshi yagiye avunika nta nubwo ari za mvune ziri grave bavuga ngo umuntu ngo yaje ngo arakocora oya Neymar umuntu ukunda kuvunika biri simple
aratsikira agira ni ikibazo umuntu ukunda kuvunika biri simple ntabwo ari ibintu ntabwo ari za mvune za danje ikintu ubwo ariko kugira imvune ikomeye ngo byari mu gikombe cy'isi ahubwo imvune ariko ntabwo ari wa muntu ujya kumva ngo yavunitse iyo aheruka ahubwo niyo yabaye imvune y'umuntu nyine umuntu w'umunyayirigwa aramukupitana byebye ntabwo ari wa muntu ukunda kugira za mvune za zindi zihambaye ariko baravuga ko nawe ariko ntabwo ari umuntu nawe wafashe tarengwa yi Neymar iyo genza kuba ndi nka manager we nari kumwubakira inzu nkajya muhishamo byibura buriya bavuga ko nari kumushobora na Neymar yapfuye ubwo yavuye muri Barcelona kuko Barcelona ari ikipe y'igitsure ifite abantu bamwitaho banamumanaginga mu buryo butandukanye nuko za Paris Saint-Germain zasaga ari nk'ikipe agiyemo arusha izina arusha ibigwi akajya rero agiye gukora ibyo ashaka wumvaga ko yakoreshaga ama after party biki mwakiriye kuri uwo mujyi warugiyemo ikipe ya FC Barcelona kwikinira ubu ufite adversaire ukomeye witwa Real Madrid cyane ariko Paris nihasohoka umukinnyi wa Real agatwara iyo Ballon d'Or uratangira kugira pressure nkawe navuga ngo utwaye muri FC Barcelona niriryo mu makosa yakoze nabwo manager we kwemera gusohoka muri ikipe ya FC Barcelona aho turi kumwe 100% kuko yaza kuaguma igitutu cya Real cyari kumuguma ku mugongo nitubone nk'ibyo byose ayo mapari yajyagamo nubwo yakoraga same muri FC Barcelona ariko cyane cyane kuri sister we bivuga ko buri ngo cyitwa anniversaire ya mushikiwe uko byagenda kose agomba kuyatendinga ariko nyuma y'ibyo nitwize twumva ibindi bisa nko bikomeye hanze y'ikibuga so ubwo rero kare navuga ko uyu muvandimwe irangiye nabi ariko rero nanone nanjye yambabaje kazi ko gukina umupira karakomera ariko karanoroshye iyo ugakomeje karagukomera ari byoroheje umupira ukina neza discipline nicyo kintu cya mbere discipline myitwarire n'ikintu gishobora gutuma umupira ukina ushobora kubuza cyangwa utawuzi ariko uzareba abakinnyi benshi tuvuga ko batari bazi n'umupira byahatari bimwe bivuga ngo ni umukinnyi ngo wikiri gitangaza ariko kubera ko yitwaye neza kubera ko yitwarare tugasanga amaze imyaka irenga 20 mu kibuga kandi ahoramo abantu bamwe ngo nitwende bagabo ngo ariko ari mu kibuga kubera iki kwimenya no kumenya uko acunga kariyeri ntago Neymar ndagushinja ikosa rikomeye ryo kwizera impano cyane kurenza uko wizera kuyicunga bikubyarira umusaruro